تبری خدای جهگو بیرانینا اولدارین برخودی عالی کنگره اسلام دموکراتیک دل دار خستن تذکر برنامه بیرانین مرا پاور که هر وها او شخص واکسین اولدارین برخودی کینه و چقاسی خدمت آگلی خو کرنه کرم کبیر فان. بله آراس لاوش بوتاوش بوچ کسی قوان هاتوان کلیان دلمه تماشا دکش خو ایرو امبیجن چالاکیا بیرانی نج عالی امبیجن کنگره اسلام دموکراتیک هاتل دار خستن همش بو بیرانینا شیخ معشوق خزنوی تدجی ایرو همو شهیدین اولدار هاتم بیرانین ایری چالاکی کش بوان هاتل دار خستن شپات چالاکی جیم تایبت لباجار قامش لول هولا شهید دلیل صاروخان هاتل دار خستن تدا اخافتن هاتن کرن سنفزیون هاتن پیشکش کرن هر وها ایرو همه اولدارین هرم الودری حاضرن سازین جواکا سیویلن مجلس مالبات شهیدانش خوان هاج ایدی برنامه ام بجن بیرانین دست پیکریه آراز گر هف کارامنی کامیروان جیج مردیمن بهتر بده خویا کرن کو ایرو ام بجن چالاکیا بیرانین الودری دست پیکریش خو که هم جید دیمن دبینن کوان هادوان کلیان ده ایدی ام بجن اخافتن لسر ناوی کنگره اسلام دموکراتیک تکرن شخو افجی دیمن راستن جنوا چالاکیا بیرانین شخوان حاجی لگل من ام بجن عبدالکریم صاروخان اندام ریببری کنگره اسلام دموکراتیک برز بخیر هاتی مصاب سپاسیاوت کنج با حاضر بودیم. ایرو چالاکیا بیرانین ام بجن برنامه و بچ آوایی بود کار بجمر بهتر بده خویا کرن. شپا چالاکیا ما سالی جاره که تیل دار خستن اوجی د سال وگرا شهادت شیخ شهیدا شیخ معشوق خزنوی دا تیل دار خستن یا شیخ شهیدا شیخ معشوق خزنوی و اولدارین کو جبو جواک و باوریه چونه سر شهادت اموانا ببیرتینن اما د ای سال ده هنه که ام درنگ من گه روژا 14 تیر مه ایرو نخوا هر سال وگرا شیخ معشوق دا می بیرانی ناوی ناچه بکن دوی مناسبت دا ام با شهیده خوی اولو باوریا ایکو خدمت جواکی کرنه و چونه شهادت و شهید می 14 تموز تیر مه ایکو برخودانی حبس و زندانا دا چونه شهادت مواجی ببیرتینن حاضر بونا ما ایروش خوا ده سمینار نپردریجن یک جه سیدای مالا محمد غرزی هفسروک کنگره اسلامی نرخاندنه خوکر همان وقتی جی بریز دلال خلیل جی مجلس اولو باوریا او جی نرخاندنه خوان هات که مهوانی که حاضر بونا ریوبری مهن سازی مه جزیره حاضر بن اما بگشتی اولدار و خطیب و امام و شیخ و ملا وانانا ایگود ورده حاضر بونا چبکی اوه چونه سر شهادت جوی صنفی وانانا یعنی ای اولدارن چونه سر شهادت ایرو او کم دبن برز ایرو نرخاندنه کو بهتر نوا و سمینران ده هات نقاش کرن چو بون يعني رولا سركا خطيب إمام عالم زانيار دناف جواك ده چقاس كاربي خدمات جواكا خوب كي چقاس كاربي بهلكو جواك پیش بكوي جبرماي وهشمنديا كيفن خلاص ببي كاربن براستي واني زكاتيه اولا وانا بكن اسلام راستي بوانا بدن الناس كرين اسلام كوهي ندين دجمني ملتا ونتوايا خدمتا جواتيت كي خدمتا نتوات كي لأما خويات كي هناك اسلامي دستلادار الاسلامي سياسي او اول شخورا بکار آنینا جبو برجواندی خو پیک بینن دور در رولا سرکایا و زانیارا و شیخ و ملاوانا کوی راستیا اول بدنا دیار کرن دا کو کاربن خدمت جواکا خو کن هن مینا کی و هن ایکو خدمت جواکا خو کرنا و بخوش رجال الدين يعني اسلامي اولدارن مثلا الشيخ معشوق خزنوي یک جوانا کی بو شيخ سعيد بيران یک جوانا کی بو سيد رضا یک جوانا کی بو عبيد الله النهري بشورش کرابون جوانا بون يعني تلديروكا كردستان مزينه کردا بگشتی زانیاری اسلامی ایگو بشورش رابونا ویجری نهاجید نتنی پارتی سیاسی خدمت جواکت کن و ما فی گلی خود خوازن اولدارجی خدمت جواکت کن و ما فی گلی خود خوازن و دناوا جواکت دنا من برا سرکایا کو باندوری لسر جواکت که مزگفتا ایرو دوا مزگفتا ده اف پروپاگاندا تکرین اف راستی دیار کرن و حقیقتا و اشغال کرد دیار کرن
برێز خوا ئەم دبینین ji gelek caran nava civakê de şerê taybet serkesên oldar û miletê meşandin tu jî wek kesekî ku di cihê xwe Kongra Îslama Demokratîk dî digire peyama te ji bo wan kesan çi ye ew kesê ku şerê taybet li ser civakê dir meşandin û hewldan dikin ku civakê em bêjin û mela em bêj bihêlin êrişî hevdû bikin propagandayekî serwaçê dikin. ev rengekî rengê şerê taybet et nava civakê de meselen gelek rengê wê hene rengekî de aliyê sporê de gelek têkin de aliyê jinê de gelekî têkin meselê cinswana heman wextî jî de aliyê ol de jî gelekî têkin dihêlin ku civak îdî bi tarîtiyekê bi raşatiyekê li İslamê mêzênin oldara mêzêne û dihêlê ku oldar jî îdî bûye tarîtiyê li civakê mêzêne û herkes bi riya siyasetê digire wilo parçebûnekê nava de çê dikin. Li vir vê carê îdî evana di vir li Bakur Rojhilatê Sûrî taybet jî li herêmên Rojava bandora xwe nekiriye ji ber ku çê rastiya İslamê li vir baş tê diyar kirin.